Kiengei kana Bishop Ben ndireta kuigua kiuga hindi ingi mundu enda kunjambia ambagie na kuga Kiengei, mundu enda kuheithia gitio ambagie na Bishop Ben. Mothe ni maku brother, mugikoigaga atiriri ritwa ni Mbukio, bata ni mwana akure. Uretwo Kiengei, uretwo Ben, uretwo riu ringi ria kwanyu gicagi. No ni kwenda gukwariria ta an apostle, ni ndi pastor. Ndenda gukuhe kindu gitagwo a council of an apostle. Number one, you need to understand an apostle is senior than the bishop. So I'm talking to you in my office of an apostle and an ordained apostle. Oh, guy, anyway, Bishop Ben, allow me to counsel you. One, I'm older than you. Kemiaka totiganite hanini ndagukuire. Ke ministry have been ordained as an apostle since 2010. Kogwori coordination de bere yaku ministry have been ministry for 25 years. So kwena kauge de nako kagiguteithia, kwena kauge de nako kagigutira okoro wina mwito wa Ngai kagigitira maguta mau ma Ngai tondu mandiko ma Ngai mugathini fukuria koherethu ni tuga Ecclesiastes yugaga atiri ati nginguri ni thukagia maguta mamo mathondeki na karehe kihera kiuru. Ndu tumitugo tutura akiusirwo mara ni unyuire njohi, mara ni ukomire na atumia, mara gasijua gakigongona giaku kina cultism, agasijua andu moka kuu ni guthina marathina maundu macio mothe accusation icio ciothe. My brother, bare no hari ekinyite thiini wa thi ya kiroho gutiri igongona ungika nigetha hotane. Kiria ungika no kwaririo ucoke uge na kindu gitagwo apostolic handshake. Wage na apostolic handshake ri bara ici ciothe no rimu ura na we ministry ni yaku andu menaguo andu matiratia maguta maria winamo, mara ni wirirwa ngani uragire andu, mara ngani unyuithirie andu angaki, mara ngani wikire maundu macio mothe. My brother, ni guthira meguthira. Ucoke umenye atiriri he kindu tari ki mwono uyu witu. Umenye we ndwari witu in evangelical na pentecostal nduri witu we kundu mwarwaga na njuguma koguo na hindi ria waingirire guku gwitu nduingirire murango-ini ni kuingirire waingiririo ndirisha-ini na mandiko ma Ngai mugaga atiriri uria wothe ugoka gwi baba akagera hari nini ni murango. Ndinakiuga ndi apostle saburi ni murango, but I'm trying to give you that career understand. Leure even the way you are ordained kashira kau gothe wagereirio gatiagire na kindu gitagwo right apostolic path. Ndenda gukwira atiri bare ici ciothe ni ukura ni gutiri kindu ndirenda no nyende kuona gashira gaku gakiagira ndirisha no waingiririo ni ekuguthithagia na nikionaga ahunjia Pentecostal na evangelical amono witu tingi mako makuyukitie ni mona ake mundu gikina mitugo ina utari na Ngai kina okora burani kina mitugo itari na itarahunjia tuyamwe. So Bishop Ben ona Demedio no igiri atiriri kai ngari no yaku ri itakire gia ati yakiro mugia ni gakihorera horera tiga gucokaniria na andu online. That's not your work. No tige kuriha ringi andu cio tuigua urihaga nigetha marumane online. That nonsense, stop it. Gia na kindu gitagwo apostolic council na ni no nyende guonie guhe structure yoria apostolic council ekagwo ugie na apostolic council ginya wone maundu maku magira. Am I clear?